Kapitan Inteng! Anay ko, nagsakit ti ulo, Inteng. Tumar ka. Ay, numabalin kat jak kaya ti agtumar iti agas. Ay, Inteng, ilutem man ti ulo, barang pumipi at ti sakit na. Dararamidak. Agbasbasak iti istorya dito'y silpaon. Ay, ibatam kumaday ta silpon mo, ta ilutem payla ti ulok. Ilutem Alan na Inteng. Masadutak nga ron. Agtumar ka laagan, tapno awa ng tipar ikaw. Ay, marituyang Apay akas tatilangam ang nakatugaw dito'y sango ti Tersina ni kagawad ko anak. Apay di ka sumungbat. Nakatapaya ka mo ilatan. Shh! Yay. Anyat mapaspasama ka ni marituyang. Maray, nakalidliday ka ba? Tadi ba't sumungbat? Labsad ka man la dito yung tagawid akon. Apay nga takas din ni Marituya. Apay ang nakalidliday analabsak iji Tersina ni kagawad kuanang. Jakam mo. Apay nga tatakas lada parikot na. Kasi ni Marituyang Ay, kaasimot ni Marituyang tanakalidliday, Inteng. Ewan nga raw. Apay nga taan nakalidliday kaasimot. Ay ka man andingayan. Diing ka. Siyak ti mga andingay? Kating ka Total concern kamot. Maasyan kalaunay kan kuana, Inteng. Ala, ingkan iti ayan na, taan dingayam. Aprusam ti abaga na, wenno ti ulo na. Tabarang agragsak iti kasta nga aramidam. Nanakwanang, agan ano ni nanatuyang, nakatugaw mutlatan di taigid ti Tersinam. Napan ngamin ni Badong na iji Pangasinan. At akano trabaho na ijay, kat medyo mabayag, sakbay nga agawid. Kailiw nansa ni Badong na. Kasla ubi nga mailiw iti inana. Sakit kasla kayat nanti agsangit. Win nga rod. Ngala. Bay, amlat ta dita. Ala nana, ikan na ko nititinapay kan kapay. Tagkape kami man kini ang kalintay. Sigay, mabit laang taikan ka. Nagururay ita ni ang kalinting ije balay ikaw. Umay ka no makikape. Ay, nahimas. Ay, kwero. Nakitam ka din ni Marituyang ije Tersina ni kagawad ko na. Unang kail, nakatugaw latta iti igay. Akasla kayat na ti agsangay. Mailiw sa kano kinitataba daw. Anya? Napan ngamin nagtrabaho ni tatabadong iti Pangasinan. Kat mabayag, sakbay ngagsublay. Isu amalidlidayan ni nanatuyang. Kat kinasaritam kaday. Unang kail, ngamsa na si Mungbat. Ay, sus. Kasimot ni Marituyang. Masyadakin ko na. Inkaman ikan iti kape. Anya? Ikamutin iti tinapa. Nanatuyang, at to iti kape kan tinapay, kunan ni Uncle ko nga Inteng. At tuyan nana. Mangan ka pa iti tinapay. Nangyag ka iti kape para ka ni Marituyang, kwaraw. Una na, ni Uncle ko tinagkunangay kak iti kape kan tinapay ni nanatuyang. Ngamin, maasyan kan kuana. Aya? Ibagamkin ni Kapitan, thank you, Ay, una na. Mala, agkapikan. Kanum deta inted ko at tinapay. Kunan ni Uncle kaw. Sige, inakaon. Agyaman akmanan, kwaraw. Mala, inakaon.
Imbag pa'y ni Kapitan, malagip nakapatuludan iti kapay kan tinapay. Nag-sweet matan kan ka ni Kapitan, akas lakit din sika ti asawa na. Word Maray, day taman tay nagkapyan ni Marituyang, hindi so nalatan iti labisaan, o may tukano alaan ni Kwarog. Aya. Nag-sweet ni Kapitan ka ni Marituyang, Maray. Ay, kahit kursonada na siguro, Ha? Ang bayam lang, Maray. Anya kumano kasta. Ha? Agawid kit di kuman aniinteng ijay balay da Marituyang. Tauray agkabalay dan. Ha? Total, sweet ka ni Marituyang. Maray, sabalin sa mo ti panagawat mo iti imbagak as sweet ni Kapitan kan ni Marituyang. Ay saan man, Marikwanang. Talaga mo't as sweet ni inting kan kuana. Isuabay amlatan as sweet kan ni Marituyang. Agkabalay dakat kuman, tapno mas sweet dapay. Ha? Maray, agim-imon kan samot kan ni Marituyang. Ay saan, Maray? Apay nga rod ngay akasla sa bali ti turong ti saom. Pudnomot nga men, Marikwanang. Sweet ni inting kan ni Marituyang. Isaw nga agbagay dala unay. Ay, mayat na ito'y akapi, Ay, na, mayat na talaga. Ay, mayat. Ma'am, intay. Ay, agkap-kapi dungaw. Ay, mabalin ka de nga itimplaan nak iti kape. Kailiw ko tay timplam iti kape kat. Adamot, ma'am, diag timplakan. Mala, tayo nakagkapi ijay paraangan. Mayat ijay, ta napariir a pagtugawaan. Di nak maitimplaan iti kape. Idinto tani Marituyang, kat malagip na pa'y apatulodan iti inuman na akape. Ay, nanabaglo ti kape. Kapitan. Ay, Marituyang. Ay, si Kamat. Ay, naliday manin tarupam, Apay ngay. Ay, kailiw ko ngamin ni Badungkaw, Kapitan. Ay, Kapita. Ay, mabit lang taayabak ni Banang, Ay, Banang! Woo! Banang! Ay, itimplam ni Marituyang iti kapay! Ay na, agyaman aken ka, Kapitan. Imbag kapay tapagkapyan nak. Ngamain, kinapudno na, jak makapangpangan. Nang runa tagmay-may saak ijay balay may. Kasla jak matilmon ti makan. Ay, kasta siya. Ay, ala, urayam titimplaan ni Banang akape, akape ka, Ay, Banang! Tay kape ngay ni Marituyang! Yigmaun! Sikan ti agtimpla para kan kuana intay. Na. Total, concern kamot kan kuana. Ay, agtimpla ka kiting. Kaasi amalmal din. Napanan ni Marituyang intay. Amangan no kayat mo asurutan ije balayda. Ha? Apa asurutan? Tapnoing ka itimplaan iti kape na takaasimat amalmalday. Nagkapingaro din dito'y balay. Kat si kapayan amis mo tinapan nagtimpla iti kape na. Di mo mo't gayam kayat nga itimplat. Di siyak tinagtimpla. Kababain ka ni Marituyang. Sapay nakakaasi amalmalday. Maasyan ka talaga kan kuwana, intay. Aywan, kaasimit. Ala, surutam ijay balay da, taag kabalay kayaw na. Apayakas na tibagbagam. Gapot agburburak ti darakan kuwana. Gapot asyak nga asawam kat di ka maasyan. Idinto ta ni Marituyang kat maasyan ka unay kan kuwana. Patuludan pa iti tinapay kan kape, akanan na. Nga uray mula ibaon ni Kwarog.
idinto ta idinasakit ti ulok. Ako nak nga ilutem kat di mo pa'y kayat. Ita, kakaasyam launay ni Marituyang. Kuwa Banang, nakakaasimot at talaga. Idi kunak nga itimplaan nak iti kape, takailiw kun titimplam, di mo kayat. Masadot ka nga agtimpla. Ngem idi may ni Marituyang, dagdagaws nga intimplam iti kape na. Kuwa, kasano kat masya nakan kuwa na? Nukas tangarod, mas kakaasyam ni Marituyang, ngem iti siyak nga asawam. Mas napatpatagkan ka ni Marituyang, ta itimpla ampay iti kapena. Idinto ta siyak nga asawam, kat awan lang ken ka. Kuwa Banang, Siyak ti aglutluto iti kanam, ti aglablaba iti kawus mo, ti agplan-plancha iti kawus mo, ken yawat ko amin na masapul mo. Ita, mas napatpatagkan ka ni Marituyang. Kasto namin Banang. Manipod ita, makaamukan iti biyag mo, kat makaamu akmatan iti biyag ko. Agluto ka iti kanam, kat agluto ak iti kanak. Wenno saan, ing kaayaban ni Marituyang, ta isulaangan ti tagalutom. Takaasimet nga amangan no awan kanen na. Banang. Ibagamlaang no kursunadam ni Marituyang, ta ipadawat kan kuana, intay. Kastagayam maray, sa bagay, maawatak tiriknam. Takas lamas na saysaya at itrato na ka ni Marituyang ngam itisi ka nga asawa na. Wen nga rod, maray. Kaguram kadimat ni Marituyang. Ay, saan ba't kit de, maray? Taniinting lang, ba't ti ayan ti parikot? Wan maray, tamas itimplaan na ni Marituyang iti kape, ngam itisi ka nga asawa na. Masairak lang amin, Marikwanang. Nakasaysayaat ka ni Marituyang, ay ngam siyakot saan? Ikat, kinasaritam ka din ni Kapitan. Wen, imbagak ti sakit tinakam ko, ang amjak kayat adeng ganti palawag na. No agsao, ikats in ko, Mare. Cuts in nga? Jak ikan iti gundaway na nga agsao, Mare. Agsasao pay laan, ngam agsao ak manan. Ay, ikasta. Ay, masurunak ngamin at talaga. Di uray saanin nga agaw-awin ni Inting ijay balay. Agawid langan ijay balay na Marituyang. Ta itimtimplaan na iti kape. Ay, Maray, agim-imon kan at talaga. Natural! Sa bagay, uray asino nga asawa, agsakit tinakam na no kasta ti aramid ti asawa na. Anya, nakakandado ti balayaw. Ayan ngay ni Antay. Adan sa iti unag, tanapigsamot di tibay. Agbuy-buya siguro. Ang mapay ngay anang kapadlak. Nagnaan na ngay no adda ijay unag. Ijay siguro tawa. Anya, katapay ngay padlak na tiri daw sa magnaiti tawa. Unaw, di na kayat nga umunag ka ijay balayaw. Gumurgur ang arod kanyak ni Banang. Wine, nasabat ko ni Auntie Banang iti aldaw. Kat napagsaritaan mi ti may papankada kayo kininanatuyang. Intimplak lang ni Marituyang iti kapina, gimura mo tayo. Imbawang nakpay idi amang ipan kininanatuyang iti kapi kan tinapay. Tamasyan ka kankwana. Nagbasit la ba nagdayta? Kan nakakaasing arod mo't ni Marituyang. Madingami ng kail. Numasyan ka kininanatuyang. Rumbang met amasyan ka kinyanti Banang. Aglambing laken ka, ngam di mo pa'y pinagustuhan. Agpatimpla lang iti kapay, ngam di mo kayat. Idinto tanina natuyang, kat itimpla madagos iti kapina. Madi agi mo na talaga ni Auntie Banang no kasta. Nagbasitan na banag, ngam gimuran ni Antay. Uray basit la banag dayta, ta makapasayir itirik na ang kail. Kung saan mo't talaga nakakasinina natuyang. Naimbag kumano masakait, ngam saan mait,
Malidliday lang may tawan ni tata ba daw? Ha? Ay, Mas importante ani antibanang ti timplam iti kapina. Sakbay ani nanatuyang, angkal. Kaya't naasawan, mas pagsirbiyam ti asawa ngum ti sa balay. Gets mo? Banang! Yawat mo man jay susiti kanda daw ta umunagak. Agawid kan ito'y balay da marituyan. Di ka makastrek dito'y. Banang dungaw. Ipurwak mo na ti susi tap no makastrekak. Siyak ti agluto iti kaninta. Aglutak iti sidainta. Ken itimplaan ka iti kapim. Di marituyan ting kailutuan. Kakaasimay amalmalday. Ala ka din abanang. Pastrakan nagtag sarita ta na impag. Sorry. Sorry, banang. Banditan banang. Nakaluto ako. Agraman si Daanta. Kain siya kunti mangisagana iti platot, ha? Saanan? Siyakon. Saanan? Siyakon. Agtugaw kalat taditan banag. Na siya kunti makaamaw. Ken itimplaan kamutan iti kapi. Amok akailiw mong titimplak. Inteng. Sorry, di kan gumurgura kanyak banag. Ta saaden maulit din nagbidutan. Manipod ita. Pagserbian ka. Ta jak kayat asikalang tagserserbi kanya. Iso pagserbian kamit. Itimplaan ka akanayon iti kapem. Sige. Tailabaan ka mo't iti kawus mo. Inteng. Agtinulong ta adwa banag. Ta kasta te may parban. Agtinulong ta para iti tunggal maisa. Kapitan, ipakitam ti pamatag mo kininana ba ng asawam. Tapno awan ti rumswa aparikot, iti relasyon nyo nga agasawa. Ala sigay, didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Saan ka di asika ni Buyait? Apay nga ka di tawi? Saan ka di asikamot ni Manong Kwarog? Apay nga kamot ditoy? Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak ket nga rod nga agnanaid. Sika ngay, ijemot kabang-ibang alugar ti pagnanaidam. Nagnagna ka di nga imay di tawi? Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rodlugan ko. Di ka di makawawat, Manong. Ha? Tasyak paikit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa iti pampasahiro alugan ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. San ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, nagrigat ka lagi din nakasarsarita aya. Saan ka nga makisarsarita kanyak marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yait. Saan ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni maestrami, no adda ka no ganggan na ayaban iti balay. Saan ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda papanak, ket awang kadwa mi Jebalay ikaw. Intalangan iti balay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpakulan niya apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga umeng. Intan, tamala daw ako niti papanak. Ingkan iti papanam, tainakmat iti balay da apong Inteng. Makawayas ka kadi amapan? Nakawayas aktupay tinagapwak. Kasi dagmat dito iti balay da apong. Saan damot nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rudan iti balay da ang kalinteng. Ayos. Saanin asyak ti ibabaunda. Taaddan ni buyet nga ibaunda.
Enteng, apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawi naman day tasimbang bay nga ubing. Itangiwat mo, mangagna ka. Eh. Apay ko maapagawidam. Kakaasya si Mangbay, pagawidam kit den. Ay, jak magustuhan ti panagsasauna. Sapay nagrawod. Na, ado tikinan na tamabisin. Adayo tinaggapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin ngay may ditay. Imbag nung maibaunday ta. Ang mga numangan lang ti paglaingan na. Hay! Kas kala ubing, inteng. Kasta ka di ti panagsaotin anakman. Sarungkaran na kalangaruden ti kabagyam. Kastakit din ti ibagam. Ay, nagalas akababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo ijay igid ti bangkam? Ni Buyet dayjay mare, kaanakan ni Inteng, si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwaraw, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada. Isong agkapidwada. Imbag man muna ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak idi na minsan, mare. Nakita na ang agiwaywayak iti kaldeng. Idi kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagama nga ubang. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no niya ter aramiden na. Kuna nakidin, apay, di yu makita ter aramida. Kuna nakidain. Aya, maray. Sabali ti panagsungsungbat da yung ubang. Ang, no adalan anaimbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan hustumat ti sungbat na. At damit ubing, gibalay da angkel mo, Kwarag. Kapidwak dayjay tatabadaw. Naggapoy di kabangibang a lugar. Imay matpim masyara. Kapidwam gayam. Isungagpada kayaw, akaslad da kurkurang na. Ha? Awan kurkurang kwa niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati da sursurok na. Anya kumati sursurok ka, lukaw. San kun nga ibaga amin? Ngam ibagak ti maysa. Day tabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Hindi sa dida mo. Ibagampay lang, Mike. Kasana, ibagamit ngamin nga da kurkurang ka. Kumplito at tupay. At da kumamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw. Nagsamakan day tagagaikam. Ngam di ka mo nagbutas. Nungay adaulag dita. Nagpudot mga ngaraw ti saka no nakabutas da tao. May mayat, awan butas na, tapriskaw. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki dain. Apay, madanagan ka pa'y Mike. No adda mapasama kanyak tuyak. Apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanyak. Addan sakit kurkurang mau. Agdamagat, pagdamagan nak Mike. Amo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mo't sorsorok na. Ayag talnakan. Agpadpada kayo lang, kundi Kwaraw. Nay, buyait. At damot igam mo atin ba? Papa naman ka, day. Apay, no adda igam ti tawa timba, saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Ayunan niya. Sige, ingka nga ro din sumakdaw, buyait. Imbag tanapan sumakdaw. Tsak kumamanin ti ibaunda sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangala iti timba, tagsakdo kamait. San mo nga urayan nga ibaon na kanyapong banang? Ha? Sumakdo akmait? Una manong, taumin inom kamot iti balay dapong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangala iti timbam. Tainta nagsakdaw, manong. Kwarog, itaman pa'y anagdisnudo ka amapan agsak daw.
Nyanti, mate. Di ka di kayata mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ang makakita amapan kaagsak daw. Sigud mat nagsaksak duwa kantay. Wan, no ibaon ka. Ha? Ang ita, awan mo't tinang ibaon kan ka. Ay, kasta tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagagat. Di dalamaw. Minandaran nak day abuyay. No saan nagapukin kwa na? Saan ko man ngagsak daw? Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awanan tay. Inakaruda nagsak daw. Ay, anya ka ditisidain tayo inton madamdaman tay. Tinula a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Nagimasan nantay. Imbagman, tadi na sa pulan ni Boyet, iti balayda. Aday mawag kanyak dungaw. Di na magdano adda ditay, kat imbagak nga adda. Adamot pa kairanudan, iti dayjay nga obeng. Nalaka nga ibabaon. Ida pa ilakat umay alaon. Apay aya akasurun mo, kat nasingput mo. Ay, masurunak no ibagada nga apukok, kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Napatpatag ka di ti dayaw mo ako ngam ti kabagyam. Jakam mo. Ay, nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan nadagsan. Ay, nusyak, kayat ko. Nasingput nga main. Maray awak pa'y ngarudkan ko na no daduma. Marayaw ka? Iti kinakurang na. Saan ka de nga ad-adda a kinakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Anay ka, anay. Natagbat ko matindi sa kagtuyang. Ay tulungan nakman. Kunak gamin nga agbutas ka, no kasta nga aggaik kay ti dadakkel aruot. Di kan mga mindumdumngag. Hingga mangalat ti bulong ti payabas. Malababit lang nga raw. At dabayabas ka't di taasirang. Nay kuya, sinalpag. Nay kamutin ti kikit kaw. Isumoy lagaya managutout. Ay dara sa matuyang. Awanan ti kikit kaw. Yakam mo no ayan nan. Nailaw ka nagitiruout. Nay, umay ka niya. Ato yan, hinaltal kaun. Itapal maun. Aday tay, ibatakaon. Hinapot ko ta permitidara na. Ay sos, awan mat nga agpaiso di kiki maun. Nay, ouch. Anda kurang mun ba daw? Nakurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw. Nanatuyang. In kayo ka di agbirok iti ubay, akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang nga magnadayita. Nanano ka diti sakam, tataba daw. Ay kwaraw, nakurangan ti ramay ti saka na. Ha? Anya ka diti napasamak? Apay ang nakurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Kadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, sas, aglugan kayo nga rudin, Ipan kayo ni di ospital. Na mga no ipatay mo day tata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na, ako nayaw. Ado ka no tinatay, gapo iti panagpadara. Ay susi ka mo't kwaraw. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Nadayo pa'y day tayo ti bito ka. Uray adayaw, no saan nga agsardeng ti panagdara na, delikadaw. Ay, di nakman butbut ngan si kakwaraw. Naladaw kamot ita, kwarog. Adda ka din nangarkilakan ka. Intulod ko datata ba dong di ospital, tagpadara nga main. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Nabaykit din asan nga antay. Ni tata ba dong tagpadpadara. Natagbat na nga mintikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na. Isunghin pan mi kininanatuyang di ospital. Anya? Ay, anya nga minti napasamak aya. Aggagaik ka na, Katday-day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamen. No anya ti saan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimot ni pari badong. Imbes ko maakumpleto ti ramay na. Ita,
kurangan. Anya din ang ko nga imbagang bana. Ada kurkurang ni Pari Badong? Saan akas tati kayat ko asawan inteng? Nadangran na tikikit ti sa kanak. Dayjay, ay, jak amon anya tinapasamak. Nakurangan samot ti ramay na. Ay sus, kapoy a Pari Badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron adya ramay na. Amumatan ti aksidente, uray saan akayat ama pasamak, dumteng lata asaan anam namaan. Kas kumakanyak. Adadyak kahit ama pasamak, ngam iso tinapasamak. Oh. Na, anya kumati saan mo akayat ama pasamak, ngam napasamak? Yak kayat, ada ka balay ko ang mga babaen. Ngam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng, madintituno ti sa Kas kalaubing manan ako nak, laklakayan kan, agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak, ayan o awan nakam ko. Kita mi ang kailantay. At da iti sirok ti kayong agsilsilpaon. Numuna tagkatkatawang agmaymaysa. Ay, kastamot day tang uncle mo. Umanay la akat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Ha? Makitam ka di ti makitkita kantay? Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Sanan tay? Ti bumababa iti sang ati kayo ngayan ni uncle. At tukawan na ni uncle aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Makumi-kumi ti buy-buyan na iti cellphone. Angkay! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di nadengdenggan ti tao. Ay, inteng! Ha? Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Nagturadain. Ay, mapanak iti ayanda. Ay, inakita-kitaan antay. Ay, nagtarayan ni Kwarog iti ayanda intinggan Buyet. Ay, mapanak mo't ijay. Amom ka di inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukaw kumakan ka. Natukawan na kan ti ulag. Pukpukawan da ka kiniantay. Ngam di mo matmangmangag. Kwa, nangag ko ti pukaw yaw. Ngam jak lakayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni Buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon. No anya tinagbanagam. Uray gayam kas jay na. Ang naturag tayin sakit na ka talaga. Ay, pudnot ako naman kail. Ubing lama ko na, ngam nakaaramid iti kinabanwar. So ada kayo, uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyon yo? Uwan nga rod. Nagyaman ak unay ka ni Buyet. Ang apaman akas jay ti inaramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idikwan. Pimanaw mo't ni Buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kwa na, ti inaramid na. Kahit kasurun mo ka di pailaang jay ubeng. Ay, kwa, saan uray agyan kadatan iti agnanayan. Agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakaeranudan gayam, uray ubing. Pudnati ko nam nanabanang, saan ang maiparbang nga umsiyam dagiti adda diferensyana. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Lumaklakay kan. Saan kan nga umubing kwarog? Anya ti kayat yung asawain ng kail? Mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mangasawa kan, tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbaga kwarog. No, ada ka makurso na dam di ta balasang sige ki din. Ha? Uray siyak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga ang kail?
Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti sika. Partakak, ti mapanagaram iti balasang. Anya, Nagaduda, babalasang nita. no bilang armak ida. Kaya't nakangata, tataba daw. Ay, kadiskarte mo din ah. Anya nga, diskarte. Ay, nagkapoy kamutay. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday, Wayne, iso paspasam, ti agaram, tamang ano'y babawi pa yung uncle mo nga inting ti baganaking ka. ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isuntukan no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga sawaak. Tila mapan mo ibagbagakan ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na kiidit ti mga asawa. Anya, Ay, masurunak. Takasla kakabutang na, nagiti babalasan. No umasidagdakang kwan ha. na, pagkunamay, Ti mismo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwaro, ga mapandag pasyar iji balay na. Nga, agkid-kid din ni Kwaro. anya, Imbis nga dagun daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatayin. Di na mo tagarap. Ay, mabutang sa mga asawa. Ay na, kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armen na. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armen na. Ha? Ay, doag pa'y sumanday ta. Waraw. Ay, panunutom alumaklakay kan ah. Di kag pili-pili, nay. Ay na, siyak manin ti nakita yawn. Ay, apo aya. Na. Awan laka din ti sa balay. Siyaklat na siya. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Tapno amom. Siya ko nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay? Mala, di kagdanag ang kail. Tamang kita ak ni ti Armak. Sige, namnamak na ito. Tatan iti sango ti ridaw ti balay da Diana. Asino ka na tati agtuktaw? Si Kawin no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Mala, siya nga ruday, ti agtuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di ba gayo? Kwa. Ni Kwaraw, adda ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad-adayo ni Manong Kwarog. Ay naglukan. Kwaraw, di nakpanawan dito ya. Ay, di nakuningkang kanaw. Mapain siguro. Ay, Diana, siya kaun, timang ibagay, tigagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, da ka nun na isang sangayan arik nanaking ka. Ang ampiman, da di na may baga. Ay ayatin nakakanaw, Diana. Anya kamutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Agnerbiyosak mo na sumango kini Diana. Kasano ngay ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting nga uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Katwa na, nagngina ti magastaos ti mga sawa ita. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan ita. Tatulungan ka nga garam ken ni Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwaraw. House, talaga? Sige, ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo timbagayo ha. Wain ko na lang aruday. Diretsaan kan, Manong Kwarog. Pudno ka di timbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. In short, ay ayatin nak ka nun. Pudno ka di, Manong Kwarog. Eh, pudno, Diana. Sorry Tasan na saktin ng ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, agyaman
Kaya't ka di asawon na ita, ang nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay, ayatan ka mat, Kwaro. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan, Inteng. Na, para itian niya kumagbanang. Nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo asawan? Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Iso nga isagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwaraw. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung tunbigat, mabalain. Anya? Napiit kayo pa'y langmat. Akalay sa kayon adagaos. Ang kain, Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. O talaga ada kayaw ti para iti tunggal may sa. anya? Tapno ibagakan ka. Narigat ti agdardara sudos ka adakan. Sige. Da kayo nga rin ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, iso da ito ni Kwaraw. May sa chief tanout, iji barangay kabildatan. Marupay da ito Marian. Da kayo matataba daw. Tilay bagbagayo kini Marian. Kababain mait. Mas daawak mat Saan ko mat adamdamagan ka? Ha? Adan oraya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tataba dong. Sige, Marian. Ubeng, pintas ni Marian ngam da Diana. Saan ka day, Kwaraw? Padasang man kiding armay. Parang no iso ti kaparag pagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Kitno da kamin kini Diana ita. Anya? Da kayaw? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langin iti may sa atawain. Agkalaysa kami ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano ngay ang masigurado mamakaasawa ka. No ngay agbabawi ni Diana iti mabay. Anya? Isungarmam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abuti ti arak mo dita maray. Mabitlaan. Oh, atoy. Motoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na. Nga bayadan mi kan di Kwaraw. Tadanas ka na pagsaritaan may. Di kagdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan magkit di akasta, kabadong? Mabit lang na nakwanang. Aw, ito itibayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta man ti kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, tugaw ka, taday bagak king ka. Aha. Nuko na yung asukatak ni Diana Anobiak. Sana mabalain, tataba daw. Ngamin, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na Kwaraw. Ha? Ti kayat ko asawain. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan, tataba daw. No kayat mo ti makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti maysa. Adamot di maysa a reserba. Nawatam ti kayat ko asaway. Ha? Ay, naawata kong tataba daw. Ayos sa dayta asing-asing nyo Very good idea. Adday ta ka manen badong. Tila isursurom kini Kwaraw. Nasaysayat matlaeng no duwa tinubya na. Kalukwan. Ay sa nakalukwan day ta. Tanasig sigurado matlaeng. Tuyang. Sige, panawan ka bay. Naskin nga sarakag ita di Kwaraw. Tulungak nga garam kini Marian. Anya? Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Mabitlaan. Danom.
Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad iti inala ni Diana, kagawad ko anang. Ito'y aw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman Sa dino nga, iti papananyo ka ni Diana, taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw? Mabayag pa'y kagawad. Niksir taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. No, saan ngagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwarog di ka agar-aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyang. Ngam siya ay awan pa'y ti mailawan kanyak. Ay, itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la kaubingam. Un nga rod, Maray. Gusto kumamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. Day tajay kunada, nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sakbay mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo kingkuana. Iti panagkunaya o tatabadaw. Kaya't nakngatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo kingkuana. Day talang. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Taumayak, Mike. Anya ti kunam, Inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw kandaya na iti mabiek. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamiris ko anas kan ngagkalay sa dana. Sakbay amasulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pa ni syudad. Narigatin! Sige. Makamuka, Inteng. Anya ti bagam kanyak, Manong Kwarog. Nabartekan sapay. Ay, saan, Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakaguray ti pudnukan kay ta. Anya, Manong Kwarog. Agayatakkan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod now. Anya? Saan ka matkit di nga apurain Urayak, no anya tisongbat mo kanyak. Saan mo nga urayan tisongbat ko? Gaputa bastard ka itan, Manong Kwarog. Ha? Awanan ka, hindi bain? Ipulong ka ni Manang Diana. Kasinsin ko ni Manang Diana, tapno amom. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Gaputan na tibnukan ng itigura ti panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, Manong Kwarog. Ha? Saan ka amay kari ka ni Manang Diana? Di mi ka sa pulang tikaskan ka? Nangagmutim baga ti kasinsin ko, Kwarog. Pumanaw kan! Ay! Nawanay. Napukaw ko langit nga rudin ni Diana. Ay, basol na ito ni Tata Badaw. Basol na! Ay, Uncle, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsinda ki ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare Badong ka pabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anak mayat ka ba't itimbagan ha? Ay, kunang lakit din no, makaasawa kan kadakan. Saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isursuro ng aming kanyak. Mamatpati kan tumot iti dayjay apari ba daw?
Di kagdanag. Bagbag akto ni Pare Badong. Ano maminsan pa akas dyan ti aramiden na. Makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanain. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutem pa, no ada ising singasing daken ka. Nang runa, iti dayjay Pare Badong. Ken ure asinaw. Narigat, no surutem amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, todas mo, Kwarog. Madingamin, tikasta. Inton maminsan, di mon ulitan pa'y tinarami jokin ni Tata Badong. Ngem, sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Rostom Almadin, di Tapugis, La Trinidad, Benguet. Kan kada kayo amin ng apo, anayat adumdum nga. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Apay, anyat orasen Enteng, adda ka pa'y matladita. Anya ayat ti aramidem. Di mo makita nga itartarimaan ko dito na kulungan ti manok. Bita ka di ti ayan ti opisinam. Saan ka di arumbang adakan ije barangay hall? Makauray dito barangay hall. Mapanak to ano awan ti aramidet. Rumbang ka di nga ipangpangrunam ti balay ti manok mo. Ngam ti trabaho ije barangay hall. Siyak ti kapitan. Adamot dagiti tanong ko. Sekretarya ken kagawad. Kat, maaramid da nga rod ti trabaho akas kapitan? No asino ti makasapol iti pirma. Di iso ti umay ditoy. Kasta ti ugali ti saan anasayaat nga opisyal. Ti makasapol ti umasidag nga. Rumbang nga dakan ija opisina. Hey, masurunak iti dayja patingteng. Awan manay iti barangay hall. Anya ko matipakasaknaram no awan ni Kapitan Ijay. Mapan ka ijay balayda no adda masapul mau. Ijay ka di balayda ti ayan ti opisina. Kasapulan ti inanakta ti pirmana. Ang awang kanuman ni Ijay. Tabangan no adda mo na panan na. Ay una yan. Kanayon laki ijay nga adda papanan na. Ay makapasurun ti kasta klase ti kapitan. Manipod idi iso ti nagtugaw. Awan pa'y nasayaat mo ngay narabid na. Awan sa pa'y narabid na project proposal na pagsayatan ti barangay tayaw. Ibagam kwa na dayta saan asyak ti pangibagaam. Kasano ko mga ibagak kwa na kitagpukaw-pukaw may. Amo pa ya no sa dilo ti papapanan na. Daka manan dito'y balay, awang kail. Siyempre at balay ko kat nga ron. Alangan mat nga agyanak iti balay ni Juan, wano ni Pedro. Si kamit. Saan ka di nga oras ti opisinam ita? Adag kasapulan kan kay di barangay haul, isang imayak. Agriri da, taapay kanungawan kay Jay. Intan ni di barangay haul lang kail. Mintan, makapasuron. Sapay mayat ti panagbuyak. Basketball ko naman. Adapay babae nga agsapsapol ka da kaya. Nagkapon samit iti opisina ni Gabernaur. Ha! Ay, nagmayaten. Aggapo pa iti opisina ti gobernador ti mangsapol kanyak. Sanaw, no may nalakitaan ti performance mo kapitan. Di ba ikit nakita na ang ngawang kay di barangay haw? Ay, intang araw din. Darasan ta. Intay, mapan ka ije barangay hol akas tati itsuram? Agsukat ka mat Buwan kaya man niya. Pisang pa ti batog ti barukong ko. Ay, awan mon. Kabaw kansan. Awan ti kabaw a kapitan. Dungo. Awan nga agpaisaw. Ang si kadayta. Na. Pasaray mapan ka ije barangay hol. Makabawang ti agdigos. Nang dod ka mapan ijay. Ay, di ka lamabain. Apay ta na ang duda ka dua klase ti pabanglok. Isungad adda makaulaw ti payud mo.
Tadwa lang arudan ti bangbanglom, pati bukod mo nga angot mainayon. Ay, makapaulaw. Saan ba't manmano, ti Kapitan Nakaskanyak. Bida ka na yun. Agtal na ka man. Darasam kit day, tanay, aldawan. Apay nga da kayo dito barangay hall, Ninong. Nay, si kamay anak. Ada ka di masakol mo kini Kapitan? Nujak agkamalay, awan manen dita opisina na. Awan ka no, Ninong. Ipapirma ko mada ito indigency certificate ko. Sinalbag ti kasta klase a Kapitan. Iyag mo, ta siya kung timang pirma. Saan ang mabalin, Ninong? Saan mo't ada kayo ti Kapitan? Sana bale, tamatulad ko ti pirma na. Maiparit ti kasta, Ninong. Saan ang mabalin ti kasta? Nuawan mo nga minday ta batingteng. Siya kuman kay ti Kapitan. Agsubli, akto inton adda ni Kapitan, Ninong? Malaking kalay jay balaydan, anak. Ang mga nuad da ijay amat maturaw. Uno agbuybuyay ti tibay. Taday ta ti paglaingan na. Ay, nagalas moten nga ugali ti Kapitan dayta. Maray, nadamag mo ka din, tinadamag ka. Adda ka nung nag-aapa ijay balay da sabayl. Saan mat, Maray? Apay ang nag-aapa da? Gapo ka no iti sughal. Addan sa naabak, iso nga agpupudaw. Idi kwan, apamat ka naun. Ay, dayta ti madi nga itden ti sugal. Maiparit nga min dayta. Ang apay nga agsusugal da. Gano adadamag kaw asaan ka no nga iparit ni Kapitan ti sugal. Anya? Ay, damagak tuman dayta kaniintay. Un maray, ado ti masuraon kin ni Kapitan. Tadi na kano aramiden ti pagrebengan na. Or-orayan na lakanaw ti honorarium na. Ay, kababain adamag. Ay, bagbaga akto ni Inteng. Nay, maray, napaulimag ka mutan. Nasair ka kaday itimbaga. Ay saan, Maray? Agyaman nakit di iti imbagam. Tapno maidanon ko kan ni Inteng. At kamot impaited ni tata kanor akwarta ang kail. Para itian niya dahita akwarta. Saan mo nga amun? Ikang ka. Hindi mo ibagbaga ka ni Antim-Tim maipapan iti kwarta. Win? Ay, ikan nak iti kwarta ang kail. Basta kanayon na ikan. Na? Tapno saan kumot nga ibagbaga kini Antibanang? Sige. Sige. Ay, kasta ati ka anakan. Amo na ti makibagay. Apay nga inikan na kanitata kanor iti kwarta ang kail. Kaya't ko lama amuan. Ay, saanin. Kaya't mo sakit nga ibabawik ti itad kukan ka. Ay, sana ang kail. Imbagam lang arudan nga ikanak. Ibabawin pa'y lang, mate. Ay, basta agtungpal ka iti ibagak tapno mairanod ka iti grasya. Man-manon ti kastoy aggrasya. Itad mo manan dayto kini uncle mo, Kwarog. Para iti dayto alawas daytoy. Anya ka di manan dayto yung manaw. Nakasubri, mate. No jak agkamalay. Kwarta dayto, Basta itad mo kini uncle mo. Awanen ti adu asaludsod. Ay, sige, manaw. Addan tupay ka day. Addan to manan na. Basta agtuloy ti negosyo. Anya ka di tinegosyo kini uncle ka, Abay, adamag ka adamag. Basta itad mo ti papaitad ko. Nalpas. Ado lakit din asaludsod mo. Ay, anya nga ta tinegosyo da. Tapay adida kahit nga ibaga kanya. Anya nga tadya inted ni Kanor ken ni Kwaraw. Nakasubrimay. Na, apay asyak ti pagdamagam ngay. Apay adi mo damagan kin ni Kanor, wano ni Kwaraw. Dinamag ko nga rod ken ni Kanor. Di namit imbaga. Dinamag mo ka din ni Kwaraw. Dinamag kaw, ngam dinak sinungbatan. Nagdardara sa bimanaw. Apay ngay akasta ti aramid dagiti dua. Dan sakit ilimlimang da.
Kaya nga ron may tiatap ko tuyang. Padasag man nasurutin ni Kanor itinalimay. Sige, tapno maamuan tano adda ilumlumang da. Saan mo asasawin nga datap ta? Wan, sige, ingkasurutinin ni Kanaw. Oh, kada mga abak ititong kan majong. Mangtad kayo ititong dito'y lamisan Tapno palubusan na tayo ni Kapitan Enteng agsusugal. Ay, Aringlado, Kanaw. Nangaba ka kititong Bagi kami natayayaw. Taytong mga roden. Mangtad kamat dito'y lamisan Sige, kiwan tikmisa, di majong. Ang ay, siyak lakit, di ba nga ba? Sika, mag-inay, o, di siyak mag-ina. Malikat mo si Kakanayo. Makita ano, sino ti swerte? Ay, siyak man, hindi na nga ba? Maglakit, ay, hindi tayo. Oy. Da kayo ang mga babak dita. Mangtad kayo ititong yo. Ay, Aringlado na Takanaw. Basta mapalubusan tayo lakit ding agsugal dito'y balay mo. Uwin, basta adatong yo. Ay, padaw. Anya tikit kita dita cellphone mo. Di man inbiyaw nga susugal iti balay da Kanor. Di damaw nga daak iti tawa amang bidbidyo kadakwada. Haddagayang bingay ni Kapitan. Anya? Adda pasugalan ijay balay da Kanor? Dayta, tipudnaw. Limad ti ipapankaw, kit naduktalak. Kunada siguro ang agnanayon dangar aramidan dayta. Mapan ko i-report daytaoy. I-report mo ti kumparaym? Uray kumparay, no saan nga gusto ti aramid na, ay i-report ko Sa bagay, kasano adumuras ti barangay tayo, no kasta ti aramid dagiti opisyal. At dala nga rudbingay nakadagiti agsusugalain, kanayon pa'y ngawan ije barangay hall, at daya kasta Kapitan. Saan mo ka di nga ipakamukin ni Kapitan, sakbay nga i-report mo? Nabayagan alulukon na dataw. Sa daut, kun agom ti kasta klase ti Kapitan. Inteng, inayadam mo't ate agisubo. Kas kalama ag-agawan. Apay nga anawan na. Kahit saan mo't atinakaw, tuy kan kadag. Nagimas ngamin. Madanaga na maibusan, antay. Ay, adaman gayam damagag. Nangalaam iti ado akwarta nga imbulsam, Inteng. Nakitak iti naglabaak. Ay, kwantay. Saan ko akwarta na dyan, Dunggaw? Apay nga ron nakasurat iti ruwarti sobre ti Kapitan, Inteng. Nagapuan day jay. Ay, kwantay. Jesus, kusilapan na kanyang kail. Ay, pumano ka man langan. Delikado dito yan. Nay, kwarog. Apay ati makder kan. Ay, nalpasan ko nantay. Sige, tadapay papanak. Nagdardara sa pimanaw. Kasla dalikliklikan na. Itaman pa'y nga agdardara sa pumanaw ka, Inteng. Sigod kat no di ka ibaon, di ka gunay. Sus, delikadon. Mga no ulitin na adamagan tinagapuan ti kwarta. Inteng, kasasao ka. Papanam. Ay kwa, iji trabaho ka. Ada nga mintamingik. Nasayaat mo, no nakapanunot kan, amasapa amapan ije barangay hall. Ay, inak nga raw dyan. Inak mo't ijay ile. Aldaw ton, no makasangputak. Kasta? Nasayaat mo. Tadi na nalagip nga agdamag maipapan iti kwarta. Saan ka diya sikat ti asawa ti Kapitan ije kabildatan, ma'am? Sir, apay ka day? May saka empleyado iti opisina ni Mayor, kaya't adareklamo da iti asawam. Ay, apay ka di, sir. Adda ka di parikot? O may kaminto iti baranggayo, ada pagsasaritaan tayo kadag iti masaknan, may papaniti reklamo da kankwana. Ay, anya ka di ti reklamo da kankwana, sir. Ay, jak amo day ta. Ada na idanon a report, akanayon ti panaglangan na, kaya adapay kanu pasugalan iti lugaryo. Adapay ebidensya ng impakita da. Ay, kasta ka day, sir?
Inteng, imbag tadakan dito balay. Nakasaok ti kabarbaro nga empleyado ijay munisipyo. Anya ko man o nakasaom. Mayat tingirsin. Angam di mo kadiam mo adakas ti mapasamak no umay dagiti taga munisipyo. Adda nang idanon iti kanayon na panaglangan mo. Kan adda pa'y gayang pasugalan asup suportaram. Adda ebidensya kontra ken ka. No ma-impeach ka, siyak ti sumaruno a lumaban a kapitan. Kat no mapagasatak, sikat ti agtagibalay nga agluto, agdalos ken aglaba, ken aminan a trabaho dito balay, inteng. Nawatam? Mangibabain ka? Anya, ma-impitsak ka di. Saan kumabit agsingsingpot kan aggagagata kahon. Anya nga minti inararamid mo. Isumot lagayam nga da nakita ka nakasobre a kwarta iti bulsam. Pasuksok siguro dahi dyan niya. Ay salbag ka, inteng. Agsagana ka, mga numaimpitch kan. Diya kaya ti ma-impeach. Agbalbali makon. Agbali na kon apagwadan nga opisyal. Ay na, Kapitan! Di may isang opisyal, rumbang kumaanagagat kan pagwadan. Saan lang nga gururay iti honoraryo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Da kayo ka diti kapitan dito'y a barangay, tata? Madam. Apay ka di. Anyat maipaay ko. Siyak ti may isang opisyal iti gunglo dagiti pet lovers. No kayat yu ti makisalip iti programa mi amang tarakan, wenno mga daptar kadagiti makita yu anayaw awan, wenno awan mga sikaso nga ayop ang mabalin a house pet. Imbag no adda mayat iti kasta, ma'am. Kan may siya, awan mo't nayaw awan apet dito'y kabildatahan. Addalat ta, Kapitan, nang runa iti kabakiran. No adda na ulila, wenno nagsakit kadagiti naganak da, wenno adda dagiti makita yung adda sugat na. Tulungan ida, tapno saan da matay latnan. Pasensya, ma'am. Nga masigurado nga awan kasta ditawi. No mampay kasta, Kapitan, no asino man ti makasara, kataraknan na, addan to premyo na kada kami. Ay no adda premyaw. Masigurado nga ado ti mayat. Ay, ibaga kadagiti tattaaw. Taaywanan da. Ken agasan da, no ada makita da, nga ayop nga da sugat na. Good, Kapitan. I-report yu adagos kada kami, tatumulong kami iti panakataming tinasao apet. Interesado ka kadi iti imbagan ni Kapitan, ano adda makitam nga adda sugat na nga animal, kat tulungan. Awan mo't dakis na, sa maysa, kaat si titarakay no nayaw awan, wenno nasugat. Adda ka no pa'y premyo timang tarakag. Mayat mo't day tasing-asing ti grupo ti pet lovers. Awan mo't ti amo ka nayaw awan, wenno adda sugat na nga ayop ditoy. Nukas pangarigan ta adda masalamaam. Halaom kaday atarak nang. Uy na, adda mo't tumulaw. Kun maysa, bareng podno ti kunada nga adda premyo na. Kasta kanumad timbaga ti babae anak kisaukin ni Kapitan. Anya day taing sangput mo, inteng. Ay napidot ko nga ukan. Ay nakuteran iti igit ti kalsada ket nagsus. Naaawa ako. Kahit, agyan dito'y balay dayta nga ukan? Ay nuawan mang tuntun ako kapilitan. Ay ang kamangala iti kanenda. Tane, kasla mabisin. Imbag no saan amatay dayta? Nagkutaw. Sungarod apa kanin, tapno saan namatay. Sapay nagpintas ni, burburan. Napintas kunam dita nakakutkutong nga asaw? Ha? Ay, kasla samsam ride. Nagaatidog tidot-dot na.
Sapay nakadilat na kanayon. Style na ba't? Siguro. Sana si katidildilatan na. Kamangalat ka nila na. Itimplam, itigatas na. Kanya dahi taimot mo po, Raw. Nasaraka ka na palabugan nga anak tibakas si Jay Bantay ang kail. Taraknak man. Imbis nga may sa ka analaad iji balay mo, ada kadwa maon. Kasano nga magamanalaadak, katimalakmat ka da kayaw. Aminan nyo nga raw, danalaad kayo, may tangkay. Saan? Joke only? Anya da diyang kay? Awan mo't aso yaw. Adan Nasarakak iti igit ti kalsada. Taraknat, no awan timang tuntun. No kasta. Aso titarakin mau. Kat bagas met kanya. Anya day taba daw. Baton samot. Anwam ngay day tabato. Saan abato daytoy? Adda na biyag iti unag daytoy abato ako nam. Kasano ko mga adda na biyag iti unag day taabataw? Tapno makita am ti kunkunak anabiyag iti unag daytoy abataw. Kargaam day tabatya iti danaw. Ta itapog ko daytoy kunam abataw. Alaman nga raw. Mabitla ang takargaak to'y batya iti danaw. Aday ta. Itapog kon, ti kunam abataw. Na. Pag-umay, kunak no ba to itay? Uray siya. Kunak no batulaeng. Gam, idinakita ka nagkutay. Hinala ko na. Maray, adaman nasarakan ni Badong ko apag-ong ijay waeg. Nagpintas. Inkabil ko iti dakkel abatya nga dadanum na. Ay, uray ni Inteng. Adamot nasarakan na nga ukan. Kastamot ni Kwarog. Adamot nasarakan na abakas. Anya, agpapadada nga da nasarakan da. Ay, malagip ko la kang arod timbaga ni Kapitan may papan iti babae a pet lover. Ay, wan. Adamot contact number na kan ni Inteng. Ay, ibagak man gayam kan ni Inteng. Tagpatulong tayo. Tapno maasikaso tayo anaimbag dagiti napidot tayo ading wan. Ay, wun man maray. No may dito'y dahi a doktor ti animal. Amangan no adda isuro na kadatayaw. Tapno naan-anay ti pan nakataripato ti pets tayo. Wun no dagiti dingwon tayaw. Ay, wun amaray. Ay, amangan no pa'y swan na pa'y jaimbagana nga adda premyo tayo kano. Uray dagiti daduma akalugaran tayaw. At damot tarakenda. Interesado damag iti imbaga ti veterinaryaw. Tangay ado kayo nga interesado iti project ni Kapitan. Da kayo nga rod ti mang train iti taraken nyo. Surwan nyo ida. Anyang iti maganap dagiti mang train ka dagiti pet da, madam. At danto angayan tayo a pet showdown, Kapitan. No asino ti kamayatan iti pet na, adda premyo na. No asino ti kalaingan iti pet na, adamot premyo na. No anya ti maipakita yung nga insuro yung, adda katukad na premyo. Umanugot kaya o kakadwa. Good. Dakkel to ti gunggunayo kakabsat. Surwan nyo ida, taumayak tumanan. Basta awagan nak ni Kapitan, no anyaman ti parikot, taumayak adagos. Mangtedak iti basit a pagbibingayan nyo pa ilaang ita, para iti kanan kan vitamina ti petyo. Kanya nga iti surum iti asaw, tapno at damat ipakita na inton pet showdown ang kail. Jakmet amo ti mang train. Isurok at tumaray Tumaray? Abay kumatumaray nga makilumbay ti tinarayan, ti kahit ko asawan. Kanayon ko apagtarayan iti kalsada, tapno nalaing makilumba. Ay, uray sa kang kail. Isurok met at tumaray ti bakas kaw. Tapno inton makilumba, iso ti mga habak. Ay, aglumbadan to iti asok.
Kitain taman no asino tinaparpartak. Sigurado, ano tinarayan ti pasalay. Maabak ti pag-ung ni tata ba daw? Ay, wala. Maabak tan nabuntog tumaray. Binigat nga isuro tadag iti tarakentang, Kyle. Agjaging tayo iti binigat. Wala. Dahil ti arami din ta, kanakan. Tapno lumaeng tumaray ti peta. Umadanayin ti pet showdown. Ngam awan mo't amo di pag-ung may nga ilaban. Awan mo ngamin na isurukan kwa na. Di na amo ti maisuraw. Aya, maray. Ay, jay aso may. No sinyasam nga agtaray. Ay na, naglaing atumaray. Imbag pa'y di asum amaray. Taaddanam naman na amangabak iti pasalayp. Inton madanon ti pet showdown. Bareng marituyang. Binigat da amapan agjaging kat. Ay na, nalaing atumaray ni Dogi may. Kasta ka day maray. Umay kuntuman matbuyaan ti kinalaing di aso yaw. Ay katuwin amaray. Tapno makitam ti kinalaing na. Ay, nalaing ngamin ni inting amang isuraw. Ay na, saan gayam ang maisuro ti pag-ong maray? Awan na muna. Hay, jay laki na buntog na amag na. Dakil nga tati maitid agunggo na ti mga bakang, Kyle. Isumutimbaga ti babay. Umay kano ti presidente iti gunglon ha. Isu kano mo ti mangted iti premyo. Ay, dakil tinam na matipit tati mga bakang, Kyle. Ngamno ti pag-ung ni tata badaong ay saus. Awan laban na. Anya mo ti laban ti pag-ung na ngay. Ay, nadamag ko gayam amalas kano atarak ng ti pag-aong. Tabuntog ka no, mait asumrak ti grasya. Ay, uwin ka na. Malas ka no atarak na yun. Ngam di tay amu ano agpaisaw. Ada ayamot pinarsuan ni Apo amalas. Inton bigatan ti pet showdown badong. Intaman met buyaan jay aso da maribanang. Kastametan jay bakas ni Kwarog. Makisalip da kano iti tinarayan. Kaadwan, kit aso ti makisalip. At ado ti aso at arakan ti kabaranggayan. Si kansalaang met ti pag-ong ti pet na. Ikakto iti dekorasyon ti bukot ti pag-aong. Tapno sana kaslapatulaang ti tsura na. Anya ngay ti ikabil mo a dekorasyon na. I-drawing kun sa ti mapa ti kabildatan. Na. Mayat sang agpaisaw. Ikamot iti agduduma amaris na. Tapno saan latakas labataw. Kasta ti aramidaik, tunggal sityaw at damaris na. Di koloris taw ti pag-ungta. Uray na buntog amag na, napintas to akitain. Agduduma ti maris ti tunggal sityaw iti mapa iti bukod na, tuyat. Imbaga ni Madam, mapaglinyain amin apet. Agyan kayo iti likudan da, tagpili da iti kapintasan. Sigay, Kapitan, inak makilin yan, igamak ti pag-ungmay. Intamot makilin yan, Kwarog. Alam ti bakas mo, taalaag mo ti aso may. Nakilin yan ni Nana Tuyang. Igam na ti pag-ungda. Bayam makilin niya, tadamot nga ron pag-ung na. Narigat mo't apaikatan. Aday tan ni Madam. Nagpilin iti kapintasan apet. Nakita kami, dagiti petyo. Ket tinaisalsalumi na itaapet, ket ti pag-ong. Agmay-may sa, ken kitain nyo, at dapay mapa ti kabildatan iti bukot na. Naisalsalumi na kadagiti amin. Iso tinangaba. Yay! Apay ngay. Jay met pag-ung tinangabak. Huwag nagpaisaw. Apay ngay Kwarog. Apay ngay. Apay no paglumbaan tayo dagiti pets, Madam. No asino tinapartak at tumaray. Di iso kumabot at mga bak. Sige nga rod, Kapitan. Aglinya amin apets ditoy. Ugadan nyo ti paglilinyaan da ta iso ti agbalin a finish line.
ibulos yu tipet nyo. Bayan nyo nga isoda ti makaam mo amagnawan no tumaray amapan iti finish line. Mabalin nyo ti mapan iti finish line, taurayin nyo amakadanon ti petyo. Awan ti mangkadwa iti pet na iti paglumbaan na. Isoda lang ti magnawan no tumaray. Sige kakabsat. Paglilinain yung ti petyo iti starting line. Agbilang akto iti talo Nugo kunak. Patarayan nyo idan. Go. May isa. Dua. Dalaw. Go! Yay! Ay na! Dan iti aso mi iti kagundwa ti dalan. Sumarsarunom at tibakas ni Kwarog. Ay, piman apagaw, di na pa'y nakatlo ti dalan. Nagbuntog piman amag na. Ay, ditaw! Ditaw iti ayan ti ka ng pag-aong! Oh my God, karasal! Nay, apay ngay. Tinalyaw ti asok ti bakas ni Kwarog. Inuray na matay. Inkandugay, di mo urayan ni bakas. Apay ngay. Aglin na ngay matandag iti tarakan tangkay. Di na matan mapan iti finish line. Ay, tumaray kayo na dwa. Umababutan ni pag-aong. Ay, salbagdag ito'y moit nga pet. Nagsugli na matan na nagkinaman iti starting line. Sigay pag-aong! Oh my God, itaw! Agur-uray ti kanam! Uray na bundog ka amag na! Tasaan ka apalwang! Sigay! Diritso ka lata! Karasal! Ay, sus! Naglaan! Yes! Nangabakan ni Pag-ungkaw! Nakadano na ni the finish line! Ay! Aglalangayan! Dagiti daddo maapets iti dalanda! Idan makadanaw! Yes! Na kami tinangabak! Ay! Agbyag ni Pag-aw! Ay na, Kapitan! Saan ka amang namnama no saan pa'y analpas tilaban? Kat kablawan kayo na natoyang ken tatabadong tada kayo tinangaba. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.